Umkhumbulo ephakameni nanda 88.4 FM uThabo kaSambotho bingelela ekseni kuyisabatha umhla ka22 November 2025 sibingelele ke sithi siyabonga komdala weinsuku osivusile saphinde sahlangana njengoba sasicelile sathi mayivumile siyawuphinde sihlangane siyabonga kakhulu ngingahambi ke ngedwa njengendwayelo ngihamba nawe umshumayeli usibisi ngihamba nawe umfundisi umhlongo ngicela nibingelele Sambothi mfowethu siyabonga sewushilo ukuthi sasicelile ukuthi mawujawuve evuma siyawuphinde sibonane siyabonga ukuthi kube njalo sithi ke imini yesabatha mayibe inhle kwabangcwele amen imini yesabatha ibe inhle kwabangcwele sibingelele kubo bonke abavukile sibingelele ensizweni ebisiphathele namhlanje siphathele umfundisi mfokamthembu umfundisi sonkino poethu namhlanje umfundisi akusho ukuthi namhlanje insimbi zibusisiwe sibingelele baba Bovungana sibingelele Mthaka Sambotho sibingelele kubona bonke abahleli abalalele sibingelele abasendleleni abaqonde kuyisabatha sibonge ukuba nani amen amen singakaqali sesinomkhubo wokushiya nama voice note sengithi ngwadlala awangesabatha edlule azosikhumbuza nanokuthi sasigcine phi konje khona mabili asala ake singenele wona esiphilise lento le Amen mana masaretha amahle imini yesabatha ayibe inhle uTulo okhulumayo hayi nginilalele nje nginakho ukunilalela futhi uThabo smart wenza kube interesting ukunilalela nje ngendlela nje acubungula ngayo wenza kube nzima ngisho ukuphendula kwesinye isikhathi umuntu onolwazi uThabo unakho ukukubuza kwesinye isikhathi kudingeka kuze kufike ephuzwini la uthi hayi yabona ke lokhu nami anginalo ulwazi kahle cause asikwazi ukwazi konke okumayelana nendalo noNkulunkulu khona ukufihlakele kumnandi ukunilalela sengilalela isikhathi eside nje ungazi uthi akekho ngasesayidini leni kanti uhamba nani ngqo unina nje ninonke nabafundisi ninte eyodwa kodwa indlela abuzana ngayo wenza ulangazelela ukulalela njalo ulibele ulalele ngiyasifundisa nami ngiyafunda nje sengifunda okuningi yize nami noma ngingalona iNazaretha kodwa futhi ngizizwe ngathi ngiyilona ukuphela nje ukuthi kushoda ukuthi ngiyodumisa ngoba indlela abakhuluma ngayo uThabo benza nje bakuvula ingqondo ugcina ungasazi ukuthi uthathe liphi isayidi kodwa yonke nje into enobuNkulunkulu ugcina uhambisana nayo kuba nzima ukuchuza ukuthi hayi mina ngithatha leli side ngizizwa nami sengiyona yonke into nje kodwa enobuNkulunkulu phakathi ehambisana noNkulunkulu kunzima manje ukuchuza ukuthi yiliphi ibandla kumele ngidumise kulona angizazi ukuthi ngimiphi kodwa wona ukukholwa okukhona amen sibonke amen studio amen babo Sambothi sibingelele umfundisi wenkosi Shumela Nkosi Mahlasi osandile Khisilazi Msongo cha lesihloko esikhuluma ngaso sinzima ngoba kuyasihlukanisa njengebandla mhlawumbe qala fanele sivumelane ukuthi ngokwasephakameni la iqale khona isihloko sethu sanamhlanje uqale waveza indaba yeBhayibheli babo Sambothi uma singavumelana qala ukuthi
siyakholelwa ngokuphelele kokuseBhayibhelini mhlawumbe ngacishe ukuqonda kodwa ngokubona kwami ngikhuluma njengoPaul ngibona ukuthi ukukholwa konke okuthinta ukukholwa kufanele sibheke kwiConstitution okuyiBhayibheli noma inini la sifika khona la imbono khona iphambana khona noma la singaboni khona ngasolinye siveze incwadi sivule incwadi sivule iBhayibheli lefakazile nasibamkhulu ePhathi Testament zazi ithi imbongi uthi isimbongi mangabe imbongelo bawomkhulu ithiwa iPhathi Testament usalivulwa semnika wathi indaba zamnandi zavele ephakamini uma kukhona nje la ngathi khona siyaphikisana khona kusifanele ukuthi sithi no let's go back to the Bible asivuleni iBhayibheli ngoba kuzosihlupha ukuthi sikhothe ubaba mkhulu sikhothe inkosi elanga sizokhotha inyanga yezulu sogcina sikhothe namakhosi akhona njengamanje angeke kusabikho ukuvumelana uma nje kukhona la ngathi khona asikhanyisele khona ngcono sivule iBhayibheli kodwa ngokwami mina ukukholwa kwami uma ngifunda incwadi kaTimothy Timothy oqala ufundisa ihloko sesibili sikhuluma ngomxhumaniso yedwa phakathi komuntu noNkulunkulu mina ke kodwa ngiyaye ngithi mina ngokwami uhlebe lo mxhumaniso wami noNkulunkulu okungenza kube lula ngoba ngiyakholelwa ukuthi kunabantu abangalekwethu nabafile abahambile akufuni uMnazaretha futhi ngisho ngathi umenzelane ngisho ngathi uyambabhadisa ukuthi umngenisele emanzini uthi umthekela amathikithi kodwa ukukholwa ngeke azokumukele ngoba ukukholwa kuvuma inhliziyo banqaba ukukholwa belapha emhlabeni angale kwethina kunjalo banenhlanhla abaphendukayo bengale kodwa abanye bayama bangaphenduki ngiyabonga babesho njalo abalaleli ngesabatha elidlule leli esiphuma kulona isihloko sethu konje sasithine kahle kahle ngathi yangiphikisa lento engiyifunda la ngibuyele la ku Facebook singakangeni nje nakahle ke ngingazi sabalaleli inamba yami leyo 076 054 3833 bayintshontshile kuneqile entshontshe inamba yami lapha ku WhatsApp libhizi lihambe licela abantu izimali lizenza mina umuntu nje ocelwa uSambothi imali hayi uThabo kaSambothi akaze ahambe ecela izimali kubantu akumina ngiyagcizelela lapho so olalele nje ozwe lokho ecelwa umuntu imali eyibiza ngami ethi akamsendele o cash send inamba yami akuseyona leyo sekunenyamba entsha la lapha ku Facebook ngibhalile ukuze abantu bazi ukuthi cha akuyona inamba yami le ihloko esasikusona ngesabathe lidlule sasithi sasingabantwana bakhe kakade ya sasisho njalo sengisitholile la ku Facebook ukuthi sasithi sasingabantwana bakhe kakade sasikhuluma lokho ukuthi singabantwana baka Jehova ngakho ke masibuyele kuye konke ke sikubhekise kuye ngicabanga ukuthi ke namhlanje emfundisi imshumayeli ngoba kuningi nangumlaleli la omunye kade ethi sikhuluma sibuye sibheke incwadini ukuthi thini iyona ezobalansisa incwadi usho njalo umlaleli mfundisi ngiyafisa ngisavule yona incwadi ngingakayifundi masibheke incwadini kuyofuna sibheke ukuthi siphikisana ngani nencwadi iyasixwayisa ekuphikisaneni ukuthi masiphikisana singaphikisani kakhulu ngezinto ngeinganekwane zogogo iyona leyivulile uTimothy 2 yeah ithi siqaphele siphikisana ngako khona izinto esizophikisana ngazo siyifaka enkolweni kanti akusho ngolutho ngokwenkolo ngazo ezinye sikhulume ngazo sinamathele kuzona lingasho lutho iBhayibheli ngazo
ngoba nenkolo ayifundisanga lutho ngazo zeza abantu zimbi kumina mangiyibuka kodwa inkolo ayisho ukuthi zimbi zinhle komunye abesefuna ukuyifaka enkolweni kanti ezabantu nje bese kube ngathi isibanga into yenkolo kanti sibanga into nje bayibiza ngani la ke sikhulumbe la ngesifunde u2 Timotheo 2 siqala ku14 bakhumbuze ngalokhu futhi ubaxwayise phambi kaNkuluNkulu ukuba bangaqophisani ngamazwi ngokuba lokho akusizi ngalutho mokufika isikhathi la kukhona ukuthi ngathi niyaphikisana khona ningaze kube ngathi khona owinile ngoba niphikisana nodwa kakhulu niqaphela amazwi eniqophisana ngawo ukuthi uhlobo luni uthi kodwa kwahleka ngokuba lokho akusizi ngalutho kodwa kukhubekisa abalaleleyo siyibhasobheka into esikhubisana ngayo esikhuluma ngayo umizokho ngoba kubantu abalalele khona abantu abangenandaba nento esiphikisana nayo abafuna umthetho njengoba unjalo kaNkuluNkulu bese kuba khona umthetho wekhaya kunemthetho wekhaya ngona kanguthandi mina bese ngufunda ngikuphikiswane ngayo endabeni kaNkuluNkulu isithi ke khuthalele kuba uziveze wethembekile kuNkuluNkulu isisebenze esingenamahloni esifundisa siliqonda izwi leqiniso kuthi amazwi mabili la ngoba ngesikhathi mokukhulunywa mungena lapha kuyisambulo 1 kuya ku5 no asiye ku1 kuya ku5 asikhulume ngesambulo isambulo 14 isambulo 14 mokukhulunywa ngabantu aba144,000 phakathi kwabo kwakhona abasildi ngezwi likaNkuluNkulu bese kuba khona abasildi ngembewu yezwe ababegcile sebegqoka iMnazaretha sebekhona la laba basindayo kulabantu kuzoba khona ukuphikisana kodwa uma ngifuna sibheke ukuthi ngesikhathi sebekholwa bonke ngizathi uShambe wakhuluma ngako lokho wathi iMnazaretha uNkulunkulu usenqobile ngaphandle kuda abantu abebelwa bengaphandle manje sebebona ukuthi kulwa singaphandle akusizi ngalutho base bengena ngaphandle bagqoka iMnazaretha bangena nemkhuba yezwe baba ngaphakathi kodwa kubona laba abangaphakathi kuthiwa ke kwaba khona abantu ababeyithathile lento bayidlulisa engqondweni bayidlulisa baze bayifaka maphi enhlizweni laba bayifaka enhlizweni ke bakhuluma ngayo yayingezwakali kubantu abanjani abayifaka engqondweni ngoba kwakuthi mokukhulunywa basebenzise ukuhlakanipha kwabo kwezwe kodwa laba bayasuka engqondweni yayisiya enhlizweni kwakuthi masefika isikhathi sokuphikisana bangabe besaphika bese bethi kambe iBhayibheli lithini bese bethi lokho kwashiwa inkosi kuthi bangaphiki namuntu ngicabanga ukuthi inhloso kakhulu yalolu hlelo na into zofebe inkinga kulolu hlelo lolu hlelo inhloso yalo kakhulu ukutholakala kwama blessings awu12 mangithi ama blessings awu12 ukutholakala kwabantu abayisizwe sikaNkuluNkulu sokuqala ayesibusisilo salenzalo endoda engaki ewu12 akithi besisho njalo sithi sibe abantwana bakhe ngomthetho abantwana baNkuluNkulu ngathi kwakhulunywa ngalaba abazalwa endoda abawu12 kwakuyibona khulama Israel izalwa Israel manje na ke sifuna yona ke sokonakeleke manje njengoba konakele bazoqhamuka laba abawu12 kodwa kuyofunakala masikhuluma kakhulu sazi ukuthi noma siphikisana thina kodwa asiphikisani ngoba sixabana siphikisana ngoba phakathi kwethu vele sigaxele kukhona sobazuza ngizethe abantu mebelele siphikisana la bangacathi sixabene thina kuxabene izwi ukulalela kwabo akudlule endlebeni yenyama kudlule engqondweni indawo ezintathu kuzoyihamba uzofika ulalele ukufaka engqondweni lalela ngendlebe ukufaka engqondweni mase kuze engqondweni
ungakucubunguli kakhulu ngengqondo ngoba ingqondo ingaphikisana kushona ilanga kodwa musuya la sokuthiwa thoba wehle ukhombe kuthiwa la hleke siyifundela ithi kodwa kodwa kuthiwa ikhuthalele ukuziveza wethembekile kuNkulunkulu yinye ke indawo ozoveza uthembekile kuNkulunkulu kuyona inhliziyo engqondweni uzoveza uthembekile kubani kubantu ngoba ingqondo kakhulu ithwele ubuntu kodwa inhliziyo ngaphakathi kuyona ithwele uNkulunkulu njengalaba mokukhulunywa ngalo 144,000 inkinga labantu laba abangena lapha okuthiwa the beast eyaphonswa maphi eyaphuma ibeast eyaphuma olwandle kuthiwa labantu la kukhulunywa ngabantu abahamba baya kofunda ama-theologian lawo kuthiwa afika nokufunda labantu babe ngamkhonzi uNkulunkulu babe ngawagcina wonke amasiko okukholwa baba mfundi baba mshumayeli kodwa babe ifunda incwadi njengoba injalo kodwa mase beyikhuluma lento besebenzisa inyama hayi ukukholwa ingakho kukhona iqembu abazuzayo kubantu abakholwayo kodwa abantu kuthiwa kunabantu ababekwa uphawu impawu zazimbili khona ababekwa uphawu luka666 bese kuba khona ababekwa uphawu lukaNkulunkulu olubizwa ngokuthi isivuno noma ini fruit isithelo olisithelo esingapheli emphefumulweni womuntu nesithando uJehova abanye bathola i666 okuyisithelo esibunayo ngoba esika Sathane babebeka lolu phawu ukuze bazuzeni ukuze bakwazi ukuthenga kahle ezitolo ukuze bakwazi ukubusa kahle abantu kodwa laba uphawu abalitholayo kwakuuphawu lokuthi bamukele ezulwini bahlukana kabili siyabonga mfundisi usagcizelela lapha yakho kushiyo ilomlaleli othi ngibona ibrencwadi John 7 ngoka John 7 ngiqala lapha ku15 sesiyakuya imbhalo le kade isho lensizwa ukuthi ukuthi ayifunda imbhalo u15 uthi ngakho ke abaJuda bamangala bathi lona uyazi kanjani imbhalo engafundanga na ezwa khona uJesu wabaphendula wathi imfundiso yami akusiyo eyami kodwa eyongithumileyo uma umuntu ethanda ukwenza intando yakhe uzokwazi ngemfundiso noma ivela kuNkulunkulu noma ngizikhulumela okwami okhuluma okwakhe ufuna udumo lakhe kodwa ofuna udumo lomthumulayo lo uqinisile akukho ukungalungi kuye njengoba sithi sikhumbule ekuphakameni sisuke sikhuluma amazwi akhulunywa ekuphakameni asikhulumi ngodumo olukhona lokho kwakho othi khona into zabantu nje uthi uJesu lana angikhulumi mina okwami into zabantu ngikhuluma okwalo ongithumileyo ukuthi yena uthini ikona ke lokho ke ngizokukhuluma manje ukukhuluma into zabantu khona izinto zabantu yizo ke lezi ezigcina ibanga ukuphikisana kodwa makuthiwa akasibheka ukuthi wathini yena akubi khona ukuphikisana okukhulu ngoba kuthiwa nakho uthi ngiselapho nje ngicaphuna lencwadi bese ngiya emazwini ke yenkosi yasekuphakameni ngoba njengoba sihleli sihlangene ngayo angitsho lencwadi yami uvolume 2 angazi ngayishonisaphi intshumayelo zenkosi ilanga lezi uvolume 1 isihloko sakhona yilesi sithi uShembe wayihamba noNkulunkulu intshumayelo yangomhla ka29 January 1966 ekuphakameni sizoya lapha yaku 8 ngizoyiqala lapha ku 8 ithi inkosi ke lana
indaba kaShembe inkulu kakhulu maNazaretha mhlawumbe bayoze bavele abantwana phakathi kwenu abanesibindi nesineke sokuyifunda le ndaba yenu phakathi kwethu njengoba sithi singabefundisi singabashumayeli bakaShemba akekho onaso isineke nesikhathi nesibindi sokuhlala phansi ayifunde le ndaba ngokwami ukubona sisesebumnyameni asiboni kahle asizwa kahle ngoba uShembe akayibhalanga le ndaba yakhe wayesebenza nje kuphela akazange abhale lutho ngaphandle kwemthandazo nezihlabelelo kodwa iqiniso lobuNazaretha akalibhalanga mhlawumbe wayethanda ukubhala kepha engenasikhathi ngoba wayehlala eyaluza nje njalo ngakho ke uma nithandaza ningaboyeka ukucela kuNkulunkulu kuba aniphe abantwana abanenhliziyo efana noShembe abanesineke nabanothando ikakhulukazi abanesibindi sokuyifunda le ndaba yenu ngoba izindaba eziningi kuthi kungaphela amashumi amathathu eminyaka zikhathale inkosi ke angihlale sengiqeda nje le chapter ngoba ngikunayo ngingayishiyi phakathi ukukholwa aqala ukufika emhlabeni njengoba kufikile nje kini kodwa kuye kuhambe isikhashana bese kuyakhathala abantu bese bephelelwa amandla bebuyela emumva kodwa nina nisazama namanje ukuba nibe njengaye ubaba inkosi ilanga ke le ngicela ukuphinde leyo nathi ayifunde la ku9 bese ngifunda ichapter yokugcina ku9 ushawutha ukugcina ku9 ithi ukukholwa aqala ukufika emhlabeni njengoba kufikile nje nakini kodwa kuye kuhambe isikhashana bese kuyakhathala abantu bese bephelelwa amandla babuyele emva kodwa nina nisazama khona ke indaba la bengifuna ukuyala ngithi ngibheka lento la kuleli phepha lapha betrayal destruction and salvation uzoyithola uyibheka uzoyithola no bengilahlelo betrayal ukuthi lento akhuluma ngayo la ubaba ile esangevangeli ile esiphezukwayo namhlanje ile eyenzeka lesikhathi esikusona hlasa kuqale kwaba khona ibetrayal ibetrayal iqala ubaba bamkhulu iqale ubaba mkhulu ekhona ibetrayal wese khipha ukhiphile ukhuza isixwayiso kubantu ababetrayayo abamdayisayo uthini ukuqala uthi bonke abafundisi khona la encwadini khona le uthi bonke abafundisi abayohlubuka la ukhuluma ngabantu abamdayisayo mahlasi uthi bonke abafundisi abayohlubuka la baqala amabandla obani labo abadayisi uthi bayonconsuka kancane amabandla abo azagcina njani azagcina phela ihlukile ke lento khona abantu abamdayise baphuma baqala amabandla bese kuba khona abamdayisa bengaphakathi lawo abamdayisa bengaphakathi ke bazokwenza lento esibile kuthiwa yini i-distraction bayingozi kakhulu ke la bayingozi kakhulu ke la ngaphakathi laba abazokwenza i-distraction ibaphi labo yilaba azofike kuthi ngokuncipha kokukholwa bese beqala bethi ngampela wechaza ukuthini methi asihambe ngenyawo bese bethi kufanele wengenayo imali yokuthenga icathulo bangaphakathi bese kuthi abantu abalalela ngengqondo bethi hey yazi ngampela umuntu onengqondo uyabona wenzoyithatha imali yokuthenga icathulo bese bethi abanye into eyadala mhlambe athi asigqoke ingubo emhlophe akonti ukukhola ingubo emhlophe ingubo emhlophe yokuthi wayefuna sibe clean bayisa engqondweni ababhekile ukuthi ingubo emhlophe ekukholweni noma inini siqhamuke kube nabantu benyama
okufanele enyameni kungena ingubo emhlophe le indwangu edabukayo ibhaliwe nala Yeah. ibhalweni kadisho khona lensizwe ethi asibheke incwadi kuthi Yeah. abanqobayo yeah manje manje abanqobayo yoba ningubo emhlophe amaNazaretha amaningi athinta umNazaretha wakhe athi kanti kuthiwa abanqobayo mawuthiwa abanqobayo awunqobi ngengubo emhlophe oyigqoke enyameni kodwa ngesikhathi uyigqoka isuke ikukhumbuza inyama yakho ukuthi lalela le ngubo omhlophe oyigqokile akuyona enyama eyani eyomphefumulo ingakho unkosikazi uyayibona ukuthi yenza njani unkosikazi wasentabazwe unkosikazi wasentabazwe uyabona manje isebenzaphi unkosikazi wasentabazwe uplana ukuyikhumula akayikhumulile yasuka leyaya engadabuki ngesikhathi ethi nje kuleli isonto ngoba labantu sebethi mangigqoka ingubo emhlophe ngilwa nomkhokheli ngamandla enginawo ngizoyikhumula kusasa ngesikhathi esho njalo nje ethi ngizoyikhumula uselahlekelwe umthetho othe igqoka ingubo emhlophe usekhohle ukuthiwa mekuthiwa igqoka ingubo emhlophe kuthi uyigqoke enyameni nasemphefumulweni once wathi ngizoyikhumula usekhumule lesemqoka impela ungcono umuntu ongashongo lutho ovele wayikhumula wayibeka phansi engenasizathu ngoba manje chaza ukuthi labantu laba abagumulisa le esenyameni uma bekuhlula ngenkulumo uzogcina uthi kwayona lento yokukholwa yikho bese uyikhumula ke manje maphi la emphefumulweni lo nkosikazi wathi efika ngakusasa ngelanga aphupha ngalo wafika wabona eseyikhumulile esephikwe ezulwini engayikhumulanga enyameni ecabangile manje ichaza yona ke lento ukuthi khona izinto eziqala enyameni nabatwana baka-Israyeli mebephuma kufanele kube khona izinto esizikhumbulayo mebephuma eGibhithe iGibhithe lali isibonelo sokuhlala esonweni iGibhithe lalicinezela ukuthi kwakuhlala esonweni akufunani silibeke libe iGibhithe ngempela iEgypt kodwa kwakuyisono ingakho mokukhulunywa ngeEgypt kugcina sokukhulunywa ngani kugcina sokukhulunywa ngokuphula kwemithetho kaNkuluNkulu ngoba behleli ekuphuleni umthetho kaNkuluNkulu ukuba kukhulunywa ukuba kugcina sokungena utshwala kwakumnandi nje befuza utshwala kugcina sokungena akhululekile kugcina sokungena ukukhonza izithombe kunabantu abathe sebekhona lapho ngesikhathi belapha eGibhithe kwakhona distraction kungena indoda eyodwa lapho ifike yabatshelalelana yazi siboshiwe la siboshwe esonweni siyabusa enyameni sidla kahle kodwa umoya awondleki la usiyabakhipha uNkulunkulu mase bakhipha la ubakhipha enyameni ubayise enyameni futhi ngoba mase bayise eKenani bafica izwe lihle babuka inyosi mase bebuka inyosi usethi uNkulunkulu lalelani ke bantu bami la nje wasenila lempilo eniphila la yoju nezinyosi ngifisa ukuthi niyiphile emphefumulweni yenu bantu bona usuka usitshela ngento yokuthi soze sife ayikho sebefana nalendoda ewehezekiya ethi inkosi silima sendoda ethi kulungile noma bangahlupheka abantu bebehlupheka sengifile akusho lutho ngoba sengifile mina ngeke ngayichaza lento Thabo ngelinye ilanga ngichaza indaba yempepho ngithi impepho ayimbi ukuyishisa kodwa impepho ikukhombisa ukuthi usually kuye kuthiwe hey wala ithi ikhandlela lacisha kusho ukuthi umthandazo awuzwelanga kahle kwakuyindlela ngezinto za physical kwakuyindlela zokuvuselela izinto zakamoya uma impepho uyishisa ishunqa icishe kuchaza ukuthi nemthandazo wakho
uzothi musukhuluma noNkulunkulu futhi umthando wakho ungafinyeleli uNkulunkulu ngoba umanziswe izono umanziso ukona lempepho ke ephysical yayichaza lokho ingakho kukhona into eziphysical okufuna singanamatheli kuzona okufuna la izinto za physical zakhe izinto zasemoyeni siyabonga mfundisi wayichaza kahle impela ngoba injalo nje indaba ukuthi uShembu usifice siseGibhithe wasikhipha eGibhithe sahamba sathi sendleleni ay sathi no thina sasingalambi kanje eGibhithe kungcono akubuyela khona futhi sasinoNkulunkulu thina sibabona ngamehlo esasikhuluma nabo thina yena lo akhuluma naye yena yedwa bathi siyamaka thina futhi manje wathi ubhizi noNkulunkulu uMose phezulu kwentaba hayi balibumba itho legolide bathi thina sasinoNkulunkulu thina sonke siyakwazi ukukhuluma noNkulunkulu hayi indaba yalo yena yedwa nokhuluma manje ukamba manje uphi kumanje njoba silana nje uphi nje silambile uphi somile nalo uNkulunkulu wakhe bambumba uNkulunkulu bama ithini inkosi lapho awufunde futhi imfundisi ithi babuye benze njani lapha ku9 masiya ngasekupheleni ithi kuyakhathala iyakhulukazi abanesibindi sokuyifunda lena indaba yini izindaba eziningi ukuthi kungaphela amashumi amathathu eminyaka zikhathale ukukholwa kuqali ukuthi zibe ikhathale le ndaba nangathi ukukholwa kuqala uthi ukukholwa kuqala ukufika emhlabeni njengoba kufike nje kini kodwa kuye kuhambe isikhathana bese kuyakhathala abantu bese bephelelwa amandla babuyele emuva yakho kodwa minina nisazama uthi hambe hayi bathi ngeke kwakuyimuphi unyaka lo 1966 66 bahambe bathi hayi sibuyele emuva thina iyona nto ke le sengiyakhumbula ngesabathe edlule kade sikhuluma ngayo kakhulu leyo ukuthi ke sethe uShembe bese bethi abantu hayi ngeke sayokwenza igobongo mina ayisebenzi lento ngisayokwenza ukuthi hayi usezongo sengene distraction sekukhona umtshelile la ngaphakathi bathi hayi lalela lento le wena enza nje uzobuya uhlambuluke akutshela yena futhi iprocedure ukuthi uzokwenza kanje bese uyabuya futhi wenza kanje bese ungena ngaphakathi hamba uyoyenza lento akushonga uShembe mind you ngifuna kucace lokho ngoba kunomehluko kwento esho uShembe athi uShembe hayi uVuyathemba ungayenzi into kodwa yena futhi angakwazi ukuthi athi wena yenza wena akatsheli bani le evaliwe athi wena yenza usho kuwena akatsheli bani akuyona inkonzo akamile epulpit utshela wena njengoba ufike lapha phambi kwakhe athambi yothwasa angakwenza yena lokho kodwa hayi ukuthi kusuke mina bese ngitshela umuntu ngithi mina hayi wena hamba uyogaya utshwala ngoba washo kumina hayi nokuthi washo kumina ngamuzwe tshela omunye umuntu siyonikela wathi akenze kahle bese nami ke sengithi hayi kuyenziwa ukuthi mina ngamuzwe ubaba etshela omunye umuntu engangimlandela siyonikelwa sengilalela inkulumo engahlangene nami sengiyabuya sengiyadlulisa sengitshela abantu mina sekuqalile ke i-distraction ke lokukhuluma ngayo mfundisi Thabo khona izinto ezinhle ezikaNkulunkulu esigcina zenza kube ezethu ave kumnandi ukuthola uvaselini enkosini ave kumnandi ukuthola amanzi enkosini Mahlasi awuchaza uvaselina kwakuyini nani etholwayo yayitholwa kanjani ngabe yayifana nokuthi uyekhemesi ufika ukuthi ngifuna lokuya noma lezi zinto ezitholalayo engize uvaselina amanzi bese kuba intambo kwabanye ngifuna ukwazi ke lezi zinto wawufica ihengiwe ekhemesi noma wawutshelo yena ukuthi yenze njani ngoba ezinye zezinto lezi ezenziwayo kodwa eyingenziwa inombani mhlawumbe angazi
noma izwe nomani noma awutshelwa kwakuye kwenzeke njani? Ngiyabonga mfundisi, ake ngiqale kucebe khulu oweshayela ingunqu la ekuphakameni. Uthi ucebe khulu ngaganwa ngahlala iminyaka emine ngenabantwana, kodwa ngilongiye enkosini ngicela. Kwathi ngomunye unyaka mase ngiye enkosini yayisithi inkosi, hawu namhlanje uyabathola abantwana acebe khulu. Ngathi baba, wasithi gijima uyolanda intambo. Wayilanda intambo ucebe khulu, inkosi wayinikeza. Ngikhuluma ke manje ngentambo, abanye abaningi kwintambo. Inkosi yayifumbatha le ntambo yayisiyenza amafindo abamabili. Yayisithi hamba ubhenqise unkosikazi uzomthola umntwana. Uthi kucebe khulu nebala kwabanjalo ngabathola abantwana baba babili. Kwaphela futhi eminye iminyaka emini abantwana bengalanywa. Ngabuyela enkosini, hawu baba sengilo ngagcina ngalezi ngane baba ngiphazone ezimbili. Wathi gijima ulanda intambo. Uyayizwa le ndaba yentambo yisithokothezi manje, kodwa kucebe khulu. Hayi wonke umuntu uthi uzoza nentambo enkosini, lithi izwe hamba ulanda intambo. Bakhona labantwana ngibasho uqala ungacedi, oqala undoda, owesibili umanesi balamani. Uyezwa ke? Soqhamuka besibili ke manje. Ngoba nakho akaseba abasalanywa lapha. Nanguya. Wabuya naye intambo ucebe khulu. Inkosi yayifumbatha yayisithi hawu cebe khulu intambo endala iphi? Usethi ucebe khulu ake ngihambe ngiye kumakoti ngiyoyibheka. Wabuya naye inamafindo amangakhi le ntambo endala amabili. Inkosi yayisiyayiphulula le ntambo yayisiyakhamanya amafindo amabili kule ntambo entsha. Ithi cebe khulu hamba mbhinqisa umakoti nizobathola abantwana nebala. Ucebe khulu wathola abantwana abane, kodwa kungakusho lokho ukuthi abanye abantu abanikwa abantwana ngaphandle kwentambo. Abanikwa abanye abantu ngaphandle kwentambo. Mfundisi kulele lakho ubanikwa ngoba kusho bani? Uthi ushembe landa intambo. Bese ngiyabuya ngiza la emafutheni. Amafutha inkosi eshoyo kulokho okukhulumakho nalokho kunxakile lo ozobika. Bike inkosi bese ethi landa amafutha. Nkosikazi Mumbe wacela enkosini abantwana, sithi inkosi hamba landa amafutha. Ayishonga ukuthi akalanda intambo. Ya uwadlela amafutha. Ngoba sekuyihora lesihlanu manje sithi 5 o'clock asithi uke ekhefeni masibuya siyaqhubeka. Amen. Uhlelo lwakho lolu thanda kakhulu umlaleli ukhumbula sithola ku Facebook page uthi sikhumbule kuphakameni 1910 1976. Uzosithola futhi ku WhatsApp 0687649969 uthumela umyalezo. Uphinde futhi usithole ku YouTube sikhumbule kuphakameni, uphinde futhi udownload i-app yethu lapha ku Play Store enanda 88.4 FM. Ukwazi ukuthi uyilalela inanda noma akuthiwa ukephi ungasali usithole nje indawo zonke. Thola i-app yenanda 88.4 FM ukuze uhlale nathi. Ngiyabona bakhona lapha ya ku Facebook live napho Mduduzi Mdlalose khona Mdlalose uSipho Yengwa ukhona babuhlongwane enyulenze ukhona sikwacabhuleni. Hawu qhamuka nje isuka benobaba uhlongwane uthwala kaMashu ukhona. Ngiyababonga King Swiso ngiyambona ukhona. Hayi nikhona angabe ngisafunda kakhulu kodwa nje ngiyabona imiyalezo ikhona la. Ngicela siqhubeke nayo le mfundisi. Uke washo wathi kuneyintshumayelo zabantu sakhuluma nangengubo emhlophe ukuthi hayi wena uzubuka ingubo emhlophe kuthiwa hayi wayenzele ubunono noma wayenzeleni ushembe. Kuchazwe yonke into basho njalo ingubeni ehlaza
ka ushembo waqhamuka wathi labantu abafaka ihlaza bakuthiwa hayi sekuqhamuka abantu ke manje Mshumayeli wena uyayazi bathi abantu bathi abantu uthi amamponda amanuku bathi hayi ngoba amamponda amanuku ingakho awenzela ingubo ehlaza ushembo bathi waqho kanti nakhona emampondweni akona wonke ayifaka ingubo ehlaza indawo yodwa indawana nje kwathiwa nje la nina nizofaka le ehlaza hayi basebeyakha indaba basebeyakha indaba kodwa ngangihlale ngisolaka abantu baseThasalonike ngithi mina kufanele abantu bakhulume kanje ngoba nani nithuli babengayithandi wabona kwabona babethuli bengayikhuluma indaba yayo bese bayikhulunyelwa baphinde bathule futhi bangaphakama umuntu athi cha ubaba omkhulu efika eThasalonike sike sizwe nje kuthiwa kahle wathi so njengoba sihleli lana ke sihlalele lokho Mshumayeli ukuthi njengoba sila njengoba bebuza nomfundisi ethi cacisa ukuthi lokhu esesikubona kwenziwa kanje kwakunjalo yini ukucacisa nje izinto mfundisi kukhona izinto kade uyibuza uqhubeke nazo ngoba manje ngisaqhubeka nazo uma usazoyichaza ingubo emhlophe lesikhuluma ngayo uyigqoka nini umuntu uyigqoka uyithenga esazokhetha inkosi uyigqoka esekhetha inkosi uyigqoka esebhabhadisiwe ngokubili thanda ushemba bese uthenga ingubo emhlophe uma kuukuthi uyigqoka ngoba esebhabhadisiwe noma ngoba esekhetha inkosi pho yandiswa yini lento ukuthi ubone umuntu esenengubo emhlophe efika ethi ngiyaqala ukufika la uthi sephethe ingubo emhlophe okuyiphutha angifuna lapho ke Mshumayeli awusize lapho ake ngizeke kulokho mfundisi ngiyabonga ake ngiye lapha yala ngicine khona ngithi intambo ubukhulume kanjani lezi zinto siziphatha thina nje kusuke sekusho ubani noma siyiphatha ngoba naku sifika esitolo zinaku ziyalengizitheli lengisiwe intambo la intambo ngiyayithenga amafutha namanzi konke lokho cha sengiyichazile intambo kaCebekhulu batholakala abantwana ngoba kusho uShembe ukuthi woza nentambo ngithi ke ngolunye usuku kufika umakoti uyabika enyangeni yezulu isethi inyanga yezulu landa amafutha wayesethi ke uyowadla lamafutha kanye ngelanga lezi thunzano ibonayo uNkulunkulu kaShembe uzoyiqeda ezenza ungabatholi abantwana kunithunzana yabuza uphuphana ebusuku uthi ngiphuphe ithunzana noma ngithi ngiyayisola le ithunzana zibekho ukuthi ngeke kusenzeka amafutha akashonga ukuthi akuzintambo wabathola abantu emanzini nansi indoda iNazaretha baba yala kwaMthetho kuneziqi njalo ebusuku egcekeni engazazi lezikabani kuyila ngeke kungelula ukuphuma egcekeni ubheke ukuthi leziqi kabani ithi inkosi lukhona ubhoko uthi baba lukhona uthi wolithatha kubhoko olumise phakathi nomuzi hamba ulanda amanzi yawaletha amanzi ukhulume ukuthi lezi zinto zenzeka kanjani kwenze njani uthi ke uyabona ke solumile lolubhoko sewabusisile amanzi uthi wolichela nje ulichele kanje uhamba uyolala kuthi lo muntu uma esebonakele ubiza induna ubiza omakhelwane ngoba ngeke asuke kulolu bhoko lomuntu kusho inkosi oselunjani soluchelwe ngamanzi uthi ke uma sebembonile uyothatha lamanzi futhi umchele uthi ufunani la uyobe sephaphama abale kodwa buyobe sebonile ngamanzi yabona ke le ntathu sengiyishilo zonke kodwa kuzona zonke lezi zinto kubo bonke abantu ezenziwayo kwakhulunywa nalo noCebekhulu kwakhulunywa nalo nalamafutha ale intombazi ale makoti kwaniwa uthola abantwana kwakukhulunywa naye ngamafutha ukhuluma inkosi hayi wena mfundisi nami uthi hayi wophatha amafutha wophatha intambo
akuzufika kuleyo ndima. Angithi ke ulaleleke umuntu webusiness njengoba ukhuluma manje wena usashe inkosini ukulalele kahle wayasho ukuthi wangihlomisa uMahlazi uyidayisa imbobo sengizobatshela manje bathenga imbobo ngoba ibamba umthakathi bese batshela lento ishoyo ukuthi ngizobatshela yabona ke mawuloko uthi uyahlushwa ekhaya ukuhloma egcikini bese uthela ngamanzi ngoba uyazi ukuthi ngase kwenzeke ke lawa wakhe angambamba umthakathi uzothi zonke ilwane izobambeka la kulolupho ifike lahleke lapho ngoba izinto eziningi siyibona hayi lokho asikwazi ngoba umuntu alalela into ekanje wasefuna ukuyenza ngendlela yakhe uke washo igama lesingisi umshumayeli utheni commercialization leyayishoyo uvula imakethe sesifuna imali nakho ngoba ngalendlela singakwazi ukuyenza kanti cha akunjalo mawukhuluma ngecommercialization sengikhumbula enye into emfundisi ngiyakubona nembuzo ibalekile futhi soloko esihambena kodwa sengiyakule commercialization enye into evula icommercialization uthi umvangeli umzobe uyambona lo maskilive umvangeli umzobe umfishane ikhehle lingasekho konde la lapha ya lasesidunjini usifica simile lapha ya concrete nje lapha eplane uphuma eThempelini enkonzweni yasekuseni ngime nensizwa yakasithole la ekuphakameni lezalwa usithole lo ayiphathi lapho umfowabo kasithole kweyinkukhu yeah hayi ngimbona umvangeli siyakhuluma ngino 10 rand iqhwaba ephaketheni bese ngivele ngiyawukhipha lo 10 rand bese ngikhombisa ngiyamnika umvangeli angifuni futhi ukumphazamisa njengobehle bese yama athi khimelele bese thi bese sibingelele bese thi angiyithathi mina imali engingayazi ngoba yabona njengoba unginikeza imali kanje kusasa ngizoze sengibizwe ecaleni yabona abantu bebangaka nje bebuka kuzothiwa le mali engiyithatha kuwena ke iyona ke le engangithengwa ngayo ukuthi nokuthi sengakhelwe icala elingaka manje umuntu uma nginika imali ngifuna ngichazele ukuthi unginika imali unginike la imali isakala bese ngithi mina hayi uyabona njengoba uqhamuka lapha uyale ngiyakwazi ukuthi ngeke usabuye mina uyahamba wena manje ngithi ke mina ngalo 10 rand wami ke hamba vangeli amen bese ethi hayi ke sengizothatha ngampela kuyahamba yogibela nje asho futhi ukuthi ngiyaphi uyaphi bese ethi kumina okuthini sibathathu njengoba simile bese ethi ke ngelinye ilanga ekuphakameni ngiyamazi ngoba uhleze eshumayela ukuthi namanje nje ushiswa ukuthi uhlele enkonzweni ufuna ukuyoshumayela kanjani bese ethi ngelinye ilanga ekuphakameni kwakunezinsizwa sasisasebenza sihlala eThekwini kunenye insizwa wayisho isibongo ngayikhohle ukuthi yakabani uthi ayikuthanda ukushumayela manje kwahamba agcina isincane ekuphakameni ingasayi kakhulu isikhonza ukuthi makwamasabathe ngoba bithi makuyisonto ihambe yoshumayela komkhumbane yonke le ndawo koKito kodwa manje athola ukuthi abantu abaningi ngesonto basesontweni abanye basebholeni ayisabatholi kahle abantu asiwathi ukuze sibathole abantu angishumayele ngesabathe yasiyaqala yashumayela ngesabathe siyahamba ngesabathi yoshumayela ayisayi kuphakameni bayavuka bona ngesabathi bayogibela ekuphakameni ihambe yona iyoshumayela le emkhumbane yonke lezi indawo ezakhelene neTheko Mayville ihamba ngeenyawo nje ikhuphuka mishumayela hlala inkosi ibuze hawu ubusibani buza kubafana baseThekwini iyabazi phela abafana baseThekwini hayi babukhona ukuthi nje isikhathi esiningi manje usekahambe eshumayela hayi kulungile ingasho lutho bambotha
akasolwa ngokuthi ushumayela ngesabathi bese nezinye insizwa futhi zimjoyini kushunyayelwa ke manje ngesabathi hayi impela bayabathola abantu bathi abantu mabephenduka bese beyabatshela ukuthi yabona ke ngesabathi anohamba niye enanda rank irank endala yamabhasi nizofika lapho zobabona ngehluthu nentshebe abayiphakameni bazobe benilindile sizobatshela ukuthi banilini nifike njoba insizwa neshumu nifike nisho ukuthi nina niqhamukapi kanje bazonithatha bahambe nani bayiphakameni nangempela hayi lezi ezikuphakameni sayiloko ifika nebandla nje nabantu hawu bazifika nabantu phinde ibuze inkosi hawu usibani banuphi kuthiwa hayi inkosi njengoba seshilo baba babhizi bashumayela esekhona leni namanye amakhosana asemjoyinile bayashumayela la komkhumbali ithi inkosi ingasho lutho futhi kambe kufika umhlangano mase kufika umhlangano bese ke iyafika nalensizwe emhlanganweni kuthi lapha abantu sebeyoyibika ithi mayisondela bese ivele yamoyizela inkosi yini bu namhlanje yabo abanye bayasaba phela naye uza ngokusaba ukuthi kade agcine esontweni mhlawumbe inkosi izothetha noma kuzothiwani bayatshela ukuthi inkosi iyabuza njalo ukuthi ngephi sithi thina bathi thina hayi ayisho lutho manje yabona mawuza wazi ukuthi uzothini hayi bathi mabefika phambi kwenkosi awu ivele imoyizela inkosi besithi hawu sibani hawu usukhona angisakwazi hayi ngikhona baba yini uvelaphi hayi baba sike sihambe nje namanye amakhosana sihambe sishumayela kanje athi hawu hayi kuhle lokho kodwa abantu bayayizwa indaba kaShembe hayi baba bayayizwa nampa nje abanye ngihamba nabo la hawu wonke labantu niwe kade nibashumayeza baba yibo laba hawu baningi kanje besithi inkosi manje manishumayela nthini kubona hayi baba siyabatshela ukuthi uShembe uma uza uhluphekile ungawutholi umsebenzi uyawuthola umsebenzi mongabathola abantwana uzokunika abantwana nabagulayo futhi sike sithandaze ngegama likaShembe basinde baba nampa nje sihamba nabo bazoyibongela hayi kuhle niyasebenza impela hayi kuhle lokho enikwenzayo manje isikhathi nishumayela lapha nike nithini kubantu ngemali hayi uthi umphangela umzoba kwathula kwathi nya uthi yabona kwangakhohlela ngisho okhohlelayo noma ufuna ukuzwa lempendulo ke manje hawu kwathi ibandla selila ubaba wasebuza ukuthi sike sishumayela isithini ngemali athi ukuthula lensizwe waphinde wabuza wathi nithini kulabantu ngemali hayi baba size sikasho lutho twathi inkosi hayi ayikho lento enyenzayo uyabona konke labantu lapha bazazohlubuka bonke akekho umuntu ongalandela uJehova elambile esiswini yasiqhubeka nekwenzayo wasuka umzobe wahamba washiya wathi mashiya umvangeli umzobe sasala sabhekana sakhuluma ngeinhliziyo neyami inhliziyo yasho uqala ukuthi hayi inkosi ayingabonanga kahle ungase sibaningi kanje yathi abantu bazohlubuka unganampa sebebaningi kakhulu ke manje uyazi inkulumo kamvakela umzobe ngithathe mhlambe 10 years ukuthi ngiqale ngiunderstand ukuthi iyayithini inkosi sibuela ke kule yakho ye-commercialization ke manje mfundisi ukuthi inkosi ilanga yayiqinisile mayithi ayikho lento abayishumayele mabengabatshela abantu izithi inkosi ithi kanti njengoba beza la ekuphakameni nithi bazofika ebadleni mabengenamali bazophila kanjani akekho umuntu ongakhonza uJehova elambile eswini sengiyakule ye-commercialization edala abantu bahlubuke indlala okunye kwakho bathi mabefika la acabanga indlela angasenze ngayo imali umuntu athi efika abantu baningi angaka vele ufika ulambile ubengazili kuzosonta yena ubezobika usizi lwakhe kanti vele ayiphantela mhlambe ngetafulana lakhe likatamatisi noma ngana aphatha ngayo la iphatha khona mase ngithathe le nto yami ngizoyifaka la ngingenze iningi imali
commercialization lokhuluma ngayo akufike la ngabe saye sabathi hayi akasayingene esonto phela bavele ezobika ukuthi yena i-tax shop yami nomtafula lami noma ngilambile kodwa ngoba ngiyakwazi ukuthunga ngiyakwazi ukwenzani angivele ngithunge ngizodayisela labantu bese shintsha ke nanezitayela ubona umnazara ethi usune style esithile ini sine style esithile ngoba vele umthungi yena so ukuze ngenza imali angibakhela istayela ke manje ngithathe yena lento ngishintshe nebhande leli la 14 uDobe linje sengizolishintsha mina ngidesigneka libe namalivili ngoba vele ngumthungu ukuze ngenze imali elami lihlulu commercialization oyishoyo uyitheni inkosi ichairman ngabafundisi beseza ukuthi bazophila ngani bazohlubuka hayi ayingasho ukuthi bazohamba bazohlubuka mfundisi kaDuisho wena le distraction yeah bazohlubuka bengaphakathi bese benza i-distraction le kaDuisho umfundisi exactly ukuthi ungaboni abantu bebaningi ucabanga ukuthi abantu bayakholwa bonke iningi labo lihlubukile vele yasho inkosi yathi labantu bazohlubuka beze nemkhuba yabo bazoyenzela yebo bese bebabaningi bengezile esontweni usho nje isho njalo inkosi ingakho ngithi mina yakuthatha mhlambe 10 years lento ngathi mina no man sengibuka izinto ngendlela ezenzeka ngayo hayi man into yasho umvangeli umzo yathi inkosi labantu mabeshunyayezwa bengatshela ukuthi bazophila ngani bazohlubuka yasibuya ingqondo ukuthi uThembe wayethe bashumayeza ethenga amaplaza enamasimo enezitolo enemsebenzi ukuthi abantu bazosebenza baphile kanje wayifundisa thina futhi ukuthi asibe nendlela mayithi thaba ekwenolo lomthandazo thabathi igejulimi uzophila ngakho sibafundisa abantu edase iyona into ekufika ngasishike le uyabona ke la nje obushembe ethi uchaza ukuthi ungacabanga ukuthi khona into ezamahala noma eza ngomlingo ungaya kuyena unikele manje wenzeke lo mlingo kodwa ungacabanga ukuthi uzophila ngawo uthi la isihlabelelweni ekupheleni kwalo bese kuba nezindlela ukuthi ke kuphilwa kanjani kwenziwa kanjani ukuze uphile ukuze bangenzi izinto ezingenziwa la ngoba seziwuhlubuka umfundisi ngikweMnazaretha kumshumayeli ngifuna chaza ukuthi umNazaretha umuntu umephenduka uthenga nini awugqoke nini mfundisi umthetho walapha ekhaya ufika akhetha inkosi uma uthando likaShembe selungene kuye ewugqokile noma engawugqokile engawugqokile yeah manje njengoba kade ikhuluma nje uSambothi kulabo abashumayelayo lo akhuluma ngaye umvangeli umzobe eshumayela bese yayikhetha inkosi elapha ya abesethi ahambe ephakameni uze njalo nje afike ephakameni akhetha inkosi akagqokile bese bese kuhlelwa ke ukuthi ke njengoba ukhetha inkosi manje usizokutshela ukuthi inkosi izothi umbhabhadisi uzobanini awohlela ingubo ke uma sekuyobhajadiswa kuzokuthi nje umbhabhadisi uzoba ngesikhathi esikizeke mhlambe ngomhlangano noma siyahamba silandela umhlangano wenkosi ngoSeptember kuthiwa kuyabhabhadiswa lapha eMthandeni ngosuku msima siyakhona nje uyiphathe ingubo ke khona uyofika ubhabhadiswe khona uma usubhajadisiwe ileso sikhathi ke la usiyongena ethempelini ugqoka ingubo bese uthola itikiti lakho ngokusemthethweni lokuthi usuyilungu lebandla leli lamaNazaretha lo muntu umshumayeli uthi ke ushunyayizile wayithanda lento wayiseze kuphakameni nangiya wayiseyalalela yebo ukuthi la ekhaya khamba kanje bese ke ngaphakathi makuvuma ukuthi cha ngizoyimela lento bese ethi ngiyayikhetha inkosi yasePhaka akayikhethi uma kukhona okunye enhliziyweni yakho okungamvumeli kunjalo ngoba ukukholwa kusenhliziyweni uvuma kwayo angivele nje hayi lento ethi umuntu uyafika uqala ukuthi khetha inkosi ungasali wena ukhuluma ngokufika etshelwa le uthi wathengela ngomNazaretha engena ngesango engazi nokuthi umneka hawu la
kungena kuso mase ngiwuthengile bese ngiwenza njani uzohamba njani ungangenike la ungawufaka umNazaretha akakhethi lutho agcine futhi engakhethanga inkosi nanka namafoto imoto ifakwe ifoto leza sidlula igcwele amajoint lazi ibhalwa yonke into ngoshembe oshembe izawe kodwa lo muntu akazi lutho wayengene eyoyibikela enye into lapha awufika dayiselwa ifoto wathi wafanele kumfake la emotweni kunjalo akalulekiwe ngaleli ifoto kakhulu ke khona emafotweni yeah khona emafotweni ubani owayigunyaza ifoto elizosetshenziswa ngoba laligunyazwa mangikhumbula kahle kunjalo umgqame nje njengoba namhlanje nawe uzenzela nami ngizenzela noSambothi ngalezenzela kwakungekho lokho kwakumgqame kwamgqame inkosi yathu umgqame ulungile akawenza amafoto uyena umenzi wamafoto munye la ekhaya lawa ifakwe ifoil yebo bese kusikwe iglass ngoba wengenalutho olunya alisebwa kahle libe lithi libonakala inkosi nansi la le glass lenu uyifakela ukuthi kubonakale nokuthi ke inemvula ingakwazi ukushilisheshe yonakala kwakuyinoma yiliphi ifoto lenkosi noma laligunyazwa yonke leli lifaka ayengemaningi ke nokho nangaleso sikhathi kodwa kwakwethi inkosi uthi nali ifoto ke amnikeze kuGumede nali ifoto uGumede yosebenza ngalamafoto ke anikezwe wona inkosi lelinye ayenzeke abe maningi amafoto nakuke ngihambe edolobheni uthini umthetho wefoto ngihambe edolobheni manje uthini umthetho wefoto ngafaka inhlangazi yonke ngiyilengisela awu kuthi mase ngingena etoilet bese ngiye ngaphandle etoilet lifakwa kanjani ifoto elingaka lenhlakazi umthetho walo la ningafakelwa ukuthi nibone ukuthi ngingumNazaretha yeah amen ngilapha nibone ukuthi ngingumNazaretha cha la ningafakelwe lokho lalifakwa la lifakelwe ukuthi likuvikele lifakwa ngaphakathi naziya lifihlwe ngaphakathi la thina ke sazikho kuthi noma ngabe uthandazela umuntu ungekho umNazaretha sungalithatha leli foto sulokhu umthinta nje ngalo kodwa liyafihlwa hawu nogwayo uyaphaquka udlula khona la nali ifoto ngaphandle kwakuhlonishwa kuhlonishwa lona ifoto uqobo ukuthi alifihleke ngoba phela nangalesi yasikhathi kwakuyinhlekisa ushembe weyinhlekisa kubantu akungalokukhonjwa ke kulokukhonjwa ifoto la lihlonishwa wena lihlonishwe abantu lalifihlwa mfundisi Mshumayeli sibuyela kwi-commercialization ngithandile leligama lakho khuluma isingisi esikhulu umshumayeli mayechaza lento ukuthi hayi inkinga i-commercialization ukuthi amafoto ke manje awasahlonipheki ngoba awahlonishwa futhi i-commercialization yebo ngoba sikhathi inkosi yayazi ukuthi uma lento kuyasabalala nombane ngoba izobe isimarketwa nalo imarketha ngendlela yakhe uzobe ungasayitholi imfundiso eyiyo yayo ngasamakethwa naManazaretha nombani senolungelo lokuthi ayimarket ngoba vele uvele wangena ngomNazaretha nje so manje awusawazi umgomo wayo kukhona kodwa siyongena kuyona kahle ngelinye ilanga ngoba so ichaza ngelinye ilanga ngoba into iyala Mshumayeli ekutheni nikhonza izithombe kufanele sichaze indaba yefoto ukuthi isima kanjani kwenzeka kanjani futhi liphilise ifoto ukuthi kwenze siyichaze kodwa mhlambe ngadlula kuyona nje ngoba phela yonke into uma ushembe kubhula ngengubo le kunjalo impela ingubo yini ephilisayo umoya kaNkuluNkulu owembethe ombe so ingubo yona hayi ukuthi ingubo lo muntu azakubhula kushaya kakhulu cha mayibekiwe nje usho njalo inkosi ilanga uthi usengiye ngibone
nimbhula umuntu nize niphakamise Kunjalo uthi phela. bese ngicabanga ukuthi lokhu umbhula kwena ukusindisa umuntu uthi ingubo ayibekwe kumuntu uyabona musakhuluma efoto yeah ngase ngayixoxa lento la kunovilakazi obekhanda imoto lapha oh umvangeli umvangeli uvilakazi Waselindelayo. oselindelayo Yambona. ngangikhona edumbe kwakhe somatekisi ezocha inkinga yayinamatekisi futhi eshayisa ubuthaphuthaphu uyahamba enyangeni akakakholwa efika inyanga ethi yabona ke ukugcina ke lo muntu athatha afika ubeke kuphihliphihli azi unkosikazi athi ngibheke lona lo muthini yona le kuthe ngelinye ilanga ikhubani kuthe ngelinye ilanga yayisithi inyanga uyabona ke namhlanje evilakazi ngunika okugcina umuthi ukuze asithathe siye kwakhe ngangikhona kwakhe kuyolokhuza sasihamba nezinsizwa umvangeli ungcobo lo khona manje wayekhona sasinaye noma shezi umkhokheli sasinaye idumbu usekhathele inyanga usezoya kumaNazaretha cha akayile kumaNazaretha oh ubiza amaNazaretha nje akayile kona uzokuzwiswa yini kumaNazaretha khona into efike yaboshwa inyanga ngangenge ngesidwedo uthi yayisonge lento uthi qhubeke lento manje abonto imoto ayisashayisi manje kulento atshela inkosi kuthiwa ngayithintikile wezwa athi unkosikazi hayi ngeke mhlambe le nto yathi yothwala eke ngiyivule lento Le umkhokheli leyo kuthiwa ingathinto lo nkosikazi akasaboni ukuthi ayivula mhlambe qale phansi ishayisa imoto uthunywe uNkulunkulu manje ayivule lento unkosikazi kavilakazi ayivule mayifika phakathi ayibo ifoto likaShembe leli songwile lelo kuthi umuthi ifoto likaShembe liqhamuka kubani enyangeni liqhamuka enyangeni isiyekile okwayo abeseyixoxa le akazi uvilakazi eze eManazarethini ulethwa yifoto lenyanga yebo elinoShembe afike phezulu lapha lasisabathela khona hey konke enzekile la eke nifike kufika afika ichaze unkosikazi wakhe lento cha kwenze ukuthi nokuthi kuhamba kanti asovela ngishaya ngiyayivula lento mesivula phakathi khondaba kaShembe zagcina lapha imoto kavilakazi ukushayisa ngenye indlela leli foto angisho ukuthi angazi noma sengithi inyanga ayithatha amafoto yini kwakuyindlela okwakushunyayiswa ngawo uvilakazi angithi sibuyela kule kade khulunywa umshumayeli commercialize ukuthi ubalalela why ini angayalalela ukuthi akwanti iyasebenza lento kaShembe angizohamba ngiyifuna ngempela wahamba wayoyifuna nangempela iyasebenza futhi ngempela kanti izohamba ihambe iphendule abantu ngoba uzoyivula umunye uNkulunkulu wamiyeka ukuthi isebenze le ngiyalana ke efotweni sale sesiyikhuluma lento uma umuntu umfundisi ekwazi ukuthatha isithombe sakhe ayekusisa enyangeni yokuthakatha ngaso sizohlula yini isithombe ukulapha kunjalo yeah masikwazi ukuthakatha sizohlula yini ukukulapha so ngamanye amazwi uShembe uyisithunywa sika Jehova umbethwa umoya kaNkulunkulu isho njalo lencwadi kade siyifunda lapha ithi uShembe uyisithunywa sika nkulunkulu kusho inkosi ilanga manje isithunywa sika nkulunkulu simbethwe umoya kaNkulunkulu uma ke noma uthatha ifoto laso usebenzisa or isithombe kumuntu ozozwa kahle uzohlulwa yini ke ukuthi ke ngoba isithunzi salomuntu sinomoya kaNkulunkulu sisebenza ngeke ngimchazele kanjalo umuntu uthi engani ngiyazi ukuthi umuntu uyasithatha isithombe akuthakathi uzohlulwa yini ke manje isithombe ukuthi kuphilise asikwazi phela ukuthi ngamanye amazwi umthakathi unamandla udlula uNkulunkulu mangazokwazi ukuthi isithombe sikubulale kodwa singakwazi ukukuphilisa yeah ilapho nje ingakho ke engicabanga ukuthi Mshumayeli ekuphakameni kwakuthiwa ifoto awahamba ulibeka nje
nje ubufica umuntu esewafake ngala nangala ehamba ethiko gcwele yonke indawo kwathiwa lifihli nami nje ngazi kanjalo labo swenka bamakhetha sibaziyo ekade ekade phela ade kuswenkwa ekuphakameni bungaliboni ifoto lilanga phakathi umuntu afaka bo 13 amafoto nangaphezulu uyabona usakhuluma indaba yokuthi kwakulawula inkosi kaya ngayisho futhi kukhuluma umnewethu sihlale ekuphakameni ngaphakathi umnewethu unento efike nje imcindezele memcindezela lento ebisithi inkosi ilanga sokusetshenziswa amafutha ishila inkosi khona ishila inkosi hayi ukuthi kwakwenzakalani ishila kuthethwa amafutha njalo thatha ekugcineni ithi inkosi yasekuphakameni sengibonile idemoni lakini nina tiyawazi amafutha manje masufika namafutha wena ungatsheliwe inyanga yasezulwini yebo wazi ngani noma idemoni lakini liyawazi njengelakithi amafutha njalo wakhipha isokisi eligrey onyaweni lakhe wayesethi lengane njalo umisuka le ndano anoyibopha ngalesokisi useyaluleka ke uthi basobhanike nina ingane ukuze akhululeke lo ihlo omncane ocinezela lengane imali ephuma ekunini ephaketheni ngeke ikwazi ukuxoxa ihlo omncane ayizindaba lalela angithi manje ngifuna ukuxoxa ihlo omncane ocinezela lengane nithi baba nina kuyena nifana nomuntu manje ophethe uswazi omchilizayo yebo uthi hambani niye kuyihlo nifike nicela imali nimtshela ukuthi kuthiwa ingane icindezelwa umfowenu baba lomzukulu wakho mayikhipha le mali ningayihlanganisi bachazela ngomnikelo owenziwa inombani ningayihlanganisi nemalini anoyibeka eceleni nize nifike nawo la bese ninikela nithi sithunywe ubaba uzocela ukuthi ubaba omncane akangayicindezele yagcina ngalelo langa icindezeleke kuyakhulunywa manje umnikazi wento osho ukuthi yenzani kanje awuzenzeli wena iqiniso lelo akaphindanga wabuya kunjalo akaphindanga wabuya uyabona ke ibuyela kule kade sikhuluma nangesonto edlule ukuthi akubona bonke abavumayo ukungena ekuphakameni nangu ubaba omncane akavumanga ucindezela ingane ngala yeah okunokuthi avume ufuna ukuyikhipha kwangane esontweni uyayembathi ungcono ke nisihambile emhlabeni intombi akagadeni umanzama uthi ugogo ibona abafica ubhombela beyotheza enhlangakazi kuze afike kithi lo wamcamba wathi unontshengula wamcamba wathi unontshengula ethatha isipunu leso unontshengula isipunu sokubhema singaphakathi sifake ngomhlalo futhi asanibona ababengelele bafumi bamfica ehlathini enhlangakazi la ehlala khona mase bevumile kethawu wena nkosikazi unontshengula ngobuthanda kakhulu ugwayo amakhaya baze bagcina bamjwayeleke lo muntu usafike kule insuku zokuqala bese efika nomhlangano bangene bagida naye lo nontshengula umkhonzile uthi kugogo nontshengula lengikhuluma ngayo uthi akekho umuntu oyebamba irate kababa mkhulu yokugijima nomgidi uthi meya phambili ulayini wawusala uthi wathi ugijima uya phambili uthi umfica ngasekho uthi mina kuphela ngibamba irate yakhe uthi kwakuyimina kuphela wevele ke nasengomeni phele inkunzi vele igagu uthi mina kuphela so khamba uthi ugogo ke ugane umkhulu omncane uzala umanjobo lo notshengule ngumshona oganele kaMgwengo obegane kaMgwengo ngembona bantu wami lo usegcina ke manje usefuna ukukholwa cha manje ngifuna ukukhetha inkosi esithi posethu baba mkhulu cha ngeke ulunge wena ungayikhethi inkosi wanqatshelwa
uphile lo muntu owancatshela ukukhetha inkosi waziwa nekhulu leminyaka nento uyeve ekhulwini uyeve ekhulwini kodwa uma sengcwatshwa ungcwatshwa amaNazaretha emva kwakhe ngesikhathi kuthiwa angakholwa akekho umuntu owakholwa kwabo kwakhe ngaphandle kaanti uManjobo obegana umngwenge lo wasemangwengweni kodwa kuthe uma kuhamba yena emhlabeni baphenduka namhlanje bamaNazaretha bonke namhlanje khona umshumayeli khona kusho ukuthi mefika ngale ufike kodwa sesenyameni awazi ukuthi yini la eyivimba khona uthando mhlambe wezohluleka imithetho bese yahlubuka bese yahlubuka mhlambe bese bhala icala uthando bese ebhalwa icala uthando kahle mfundisi uthando wamthanda usheya wamthanda wathi cha ungangeni wena ukuzokuza isifungo right ke abanye usephendukile unina kaMagceke uMasibisi uganele Mangadini unina kaMagceke uganele Mangadini Magceke wasendoda wathi okuzalwa kithi impela esigedleni hayibo esigedleni yeah bazalo uwusha mase uMagceke unina kaMagceke umkhokheli oqala uMasibisi usekhetha inkosi ke ngelinye ilanga usiyabuza baba mkhulu wona elahlekelwa iweight hawu mntanami wasuwonda kangaka kwenze njani usethi ke usomkhokheli njalo wasethempeleni okuyilona eliyinhlangakazi ukuthi uzenhlangakazi ithempeleni eliyinhlangakazi alikho inhlangakazi lisemona esigedleni museza likwazini nangumgwaqoshona phansi yona inhlangakazi umkhokheli wokuqala khona uyena ke lo Masibisi uthi baba bokuthi masibuye ensimini emva kwensika bokuba khona ukhanjana lesibhebe mangibuye ensimini ke bengibuya ngishayile lo kuhamba kancane kugcwala eswini kuyaqambe kuyaphekwa isisulu sigcwele uthi manje na ke njengoba umthetho usungqabela ukuthi ngishayile lo kanjani iyona ke lethe singondisa manje awu mntanami usungaze uzace uthando uthi kulungile ke oshaya kancane kwakuthiwa uMajakobe lomkhokheli kuthi uyisuka kuJakobe cha uMajakobe oshaya ke kancane mntanami umhlaba khona bangizwaba semangadini uthi oshaya kancane mntanami ngoba uyamthanda lo muntu akaphuzeli ukudakwa uphuzela ukuthi azondle manje siyawundi bathe besuka abantu lapha ngakithi esigedleni abaningi sebekhetha inkosi angikhulumi kahle ngabantu bakithi akithi lento isho kuMajakobe lawa bakithi mebefuna ukushaya ningalona isibele sele ushembe wathi kuMajakobe akophuza nathi ke senza njenga nathi ke silandela uMajakobe siyabuza naye ngokunina ngisho ukuthi ke kunabantu abake bathandwe ukusinda kwabo kube sekube nento ekuthiwa yenziwe khona unkosikazi okuthiwa uzobika kokubhombela noma ilanga ngithi ngala ngombumbulo ukuthi uyayibona le laqhumela lapha kunenyanga eyofika yakhe lapha iyona yokulapha kodwa umuntu awudliwa la ekhaya kodwa uthini ushembe uthi kunenyanga eyofika yakhe lapha okuya kuyona nosinda kuyona yonke into esiphethe impilo neyokufa isesandleni somnikazi webandla akukho esenzela kona manje na ke isikhathi ke lesi ithanya insizwe ebusuku izolo lade ngikhona esikhumbuzweni phela ngifihlwe ngisesikhumbuzweni ya kuhle nje bengisesikhumbuzweni uthi kwathi wakuyena thatha inhlabathi yala igcikini ufuke ichithe ekhaya yonke lento ebabe emzimbeni yabantu kuleli igceke uthi wonke umuntu wethu uyaphuma egcekeni kuvele kube lokho uthi wathatha inhlabathi yala igcekeni la kulomzi ufuke uyichela egcekeni kini uthi kwathi kusanga kusasa bonke abantu
basebephilile amen akukho ushembe angalaphi ngakho kunjalo kodwa akukho okuza nomuntu ushemba akulalela ngoba naku kuumthetho ingoba uyabathanda abantu kodwa akuyona imfundiso kaShembe ukufika sengiphethe uvaseline namhlanje baphatha sawoti asiwazi namhlanje baphatha sunlight asiyazi namhlanje baphatha amakhandlela asiwazi yonke lento ayikho yonke lento kunjalo mfundisi leni ichazayo ngiyayithanda namhlanje ngoba iyagcizelele niyagcizelele ukuthi okushiwo uShembe noma ngakuthiwa kwenziwe kodwa makushiwo uyena kunjalo nje uyabona yamakhandlela mfundisi uzokhumbula inyanga yezulu ike yakhuluma ngazi ukuthi umuphi unyaka yathi izulu kulonyaka lizoba libi thengana amakhandlela ewaletha abusiso maliduma layithi ikhandlela lo nyaka waphela eza amakhandlela ithi inyanga yezulu lamakhandlela besezokwenza okunye nje unalokho engangikushilo uyayizwa lonto Sibonile namhlanje kanjani amakhandlela sebonile umabona kude hayi sebonile umabona kude uthi akusezokwenzeka lokhu engangikushilo ngamakhandlela senza lokhu uShemba kushilo ngamakhandlela bethethe ngekhandlela liyokwenza ukuthi uyalithenga namhlanje kuthiwa nje thatha amakhandlela angaka ubabekela washisa akukhona okwakithi lo asikuzwanga ngoShembe akukho kwasho uShembe ongeke kwenzeke uma ukhumbula amahlase isonto lokuqala kubekwa umfanekiso kababamkhulu ebuhleni isabatha lokuqala ithi inyanga yezulu uthi kusasa bazoguqa lapha abantu bazonikela khona babone masihambe manje uzofica imali kunemali enikelile wakhuluma indaba yamanje laphela inloni isonto lelo ubaba mkhulu ayekade yeshwe lapha wathi isithombe lesi sikhozi izithombe la ekhaya yeah washo kanjani namsethi uma nidlula nje la nithi kancane ngamadolo kodwa kwanje kuye asikhonzi sona yeah bakwazi konke namhlanje khona uthi Nkosana muhluphekile guqa lapha unikele khona uyabona ke kulokho ke mfundisi kungeve kuumthetho kungeve lokho nje kuumthetho kungenzeka lokho kungenzeka lokho hayi kodwa sikwenze kube umthetho kodwa hayi ukuthi kwenze kube umthetho ngophela manje uzobona inyakanyaka lapha abantu bengasaya enkosini bengasaya yebo yebo sengiqedile la sibuyele emva umuntu khona nasebemtshela ukuthi hayi inkosi ayikho kodwa hamba lapha ngoba ufuna yona le mali ozoyishiya lapha ufuna unikele lapha ngoba uyayifuna le mali ifuna yena le mali commercialization ngilithandile leli le commercialization isikhathi manje sithi 10 to angifuni kusenze lokho sekujwayele ukusenza ubheka abantu ukuthi bathini ake ngibheke la eqalile ubabuhlongwane uthi mina esabatha ibenhle kwabangcwele ubabuhlongwane eNewland East sigwaqapuleni naye usigwaqa ukhona Canon yamnandi ingoma yamnandi mix yamnandi le ingoma bu hayi sigwaqa esikhathi kusekhona uCanon le ebusuku edlala ingoma othi sizwe le imini esabatha mayiba yihle kwabangcwele angibingelele lapho e-studio uhlelo nje uqala ngikulalele lizophela ngilalele futhi ngicathi lo phela sengisendlini ngoba kwamanje ngila eNewlands la ngilinduza kwethu ngithatha ngibeke endlini ehamba yosebenza yena mina ngilale kade kusile kade ngibambile ngiyabonga Mr Sambothi nababa uMhlongo sigwaqa nje nohlelo siyabonga kusigwaqa lapho asizwe futhi nanga uMahlambisa naye ukhona Mahlambisa siyabingelela kuwena Amen bomhlonishwa nginibingelela amakhehlami ngibingelele nebandla lonke ngaphakathi kwekhaya ngibingelela abaphathi abafowethu nodadewethu ngibingelela lonke nje umgwamando ngaphakathi kwekhaya hayi umhlonishwa ngiyanizwa mina kumnandi ukuhlala nami
yabo la bese yabo la ifotweni ayinami ngiyaqhela khona ngoba ifoto leli ngikhula oyengangeni umuntu endlini encane nalo kodwa manje ngisababona umuntu oyiphathisa nje umuntu impela ngamazi athi ngicela ngibambelela kodwa manje sokukancane ngisababona impela ukuthi basawugcina lo mthetho akubo mosamakhehla libelehlisa kathi mina bonke abantwana baNkulunkulu babosiseke nje iJehova ngiyasifihla phansi kwephiwo lakhe wathi umntwana usakukumusa amen. Hawu amen mama Hlambisa siqhubeke la yangavuleka le ona nsoke siyabingelela bobaba abafundisi abashumayeli babo Sambuthi estudio nathinta indaba enkulu noma ngiseliwe ningasazwanga yonke indaba kodwa ngithathwa ile ndaba yama conditions kaShembe ukuthi uShembe kunezinto ezingenziwa kodwa akakhethela umuntu othile ukuthi lezi zinto akazenze ngoba nikhuluma indaba kaTshwala nje nalo mama lo wayesedla ukhamba sizokusebenzisa thina lokusigiye ngabo ukhona futhi omunye umlando othi ke kukhona la wakushada khona intombi le ekuthiwa yashona wafika wayivusa uShembe sekuchithwe noTshwala wesizulu wafike wathi uShembe umshado njani uTshwala kungekho wasethatha lokho kwasekusalile okuncane wakwandisa waqhubeka umshado kodwa emzini weNazaretha njalo singena isiZulu kodwa icondition yakulo yamuze yayibona uyena uShembe wavumela lokho kunezinto nje njalo ayeke ivumele khona indaba eyenzeka kwaShabisa ngesikhathi efuna ukonisa imvula wathi kumakhehla khona khiphani imithi nazo zonke into zenu enisifakile lapha endlini lezi zinto zenu zale yini lezi zinto kuthiwa into ukwandisa iziko amaziko sethi khipheni ngaphandle umuzi nifake ongiyane nivunulo bese kuyiwe entabeni uthi mayisuka lapho uthi lezi zinto ngoba yithixo zenu mase niqedile senoyibuyisela yabo nakuyo futhi indaba yokungoma le unayo umuntu lapha ya emangangeni kuthiwa kwakushada inkosazana uAgagi wafika lapho uShembe wathandazela umuntu wasethi hawu ntanami nedlozi elikhulu kodwa lo muntu okhubazekile yilo yeligulisayo wasethi ke ukhona umuntu ozokwelapha lento manje inkinga usemncane usafunda isikole kuthiwa wamfaka ihephini ke wabamba umphefumulo wakhe lo muntu njengoba futhi kubuye kuvela indaba yesangoma ukuthi ungathi asihlangani nomNazaretha kodwa futhi uphinde futhi uthole lo muntu onedlozi nango uShembe esemsindisa lapha wasemthembisa wasethi leli happy siyobonana ngalo kwelizayo okusho ukuthi lo muntu futhi wayenomoya wobungoma bomuntu okhubazekile wangena futhi ezulwini kodwa ke inhlanhla yabantu inhlanhla zabantu azifani naye eyobaba walapha ukuthutsele endaweni yasedlangezo owafika wathi wabona uShembe wasembona ukuthi ungasezulwini wanikela ngesiziba sakhe sokuthi babhadiswe abantu bengafuni wathi nasi siziba Shembe babhadisa abantu wasethi lo baba mathiwa akakhithi inkosi wathi ngabe ngiyayikhetha kodwa manje amabele ami ayakhephuzela njengamanje angikwazi ukuthi ngawayeka safanele ngiqale ngiphuze bonke lobutshwala balensimbi kuyimanga ngikhetha inkosi kodwa akhona umndeni wami ngiyanikela ngawo ukuthi ube ngamaNazaretha nangempela lo mndeni ongamaNazaretha akhona ngisho umshumayeli khona mangikhumbula kahle siyabonga. Yaw siyabonga ake ngibheke futhi la mhlawumbe eminyakeni ezayo uNazaretha buyobe sebukapakele kumazwe namanje lokho kuchaza ukuthi kuyoba sekungekho lula ukufika enkosini kuyonikela. Ngisacela ukubuza ukuthi mayelana nokuthi amafutha umuntu wayewathola ngokuyalelwa inkosi ngabe pho mase kunzima ukufika enkosini ngenxa yobuningi kuyomiseka kanjani? Kungenzeka yini ukuthi kushuthi lento yamafutha iyogcina itholwa yilaba ababe nenhlanhla yokufika enkosini? Ilula ke le ihlala kuyona mfundisi le abashumayeli amafutha izinto elawulwa inkosi ethempeleni umthetho umshumayeli unendwangu ukuthi isambatho esinamandla alingana namafutha alingana namanzi sokuthandazela abantu ithempeli nethempeli ngesikhathi ingakho nje emathempeleni kufanele ngomthetho
abantu mokuphuma inkonzo yesabatha bathandazelwe ngesambatho esiphathwa abashumayeli esinomgomo ke ukuthi sihlala kanjani ukuhlala kwaso ngoba uzohlala uthi unaso kanti sihlala nesudu yakho sihlala nayo yonke into sinomgomo isambatho ukuthi sihlala kanjani kodwa ngokomthetho umshumayeli nomshumayeli endaweni akuyona kufanele abe nesambatho sokuthandazela abantu asiyibeke nje ngokunqamulela ukuthi ke mayethi kuyokwenzeka kanjani inkosi yobikhona ngaleso sikhathi iyochaza uyakwazi ukuthi uye enkosini ifike ichaza iyosho inkosi ukuthi akwenziwe njani nangu bakuthwala kaMashu imini esabatha mayibenhle kwabangcwele ake ngigijime ngekufacebook isikhathi asekho esesibala 2 minutes nje manje osele baningi lapha ku Facebook ngeke ngisabafunda bonke ukuthi ubani Vusimuzi Mkhize uthi mina esabatha ibenhle bobaba bami ngiyayithanda indaba yenkonzo kaMahlukana Ndlela angabe itholala kuziphi izincwadi kathi nasenkosenhle Mvelase mina esabatha mayibe yinhle zifo uzagogadasi abakunamagama ku Facebook ku social media angafundeki mina esabatha ibenhle kwabangcwele umduduzi Mdlalosi ngibingelela ohlelweni bagcotshwe noBhuthabo nginilalele ngisegoli eFlakfontein leNaja South nansenye la galo mancamncam sondiya imini esabatha mayibenhle kwabangcwele ngiyabingelela estudio nginilalele nisihlaziyela kahle ngobuNazaretha namhlanje esontweni yonke into isibhizinisi nezinto esesenziwa ziyaluqeda uthando lokuya esontweni ngiyabonga qhubekani nifundise nakho ay siyavalelisa iminute manje ake ngivalele sekuqala ngo 12:10 mangiphuma enkonzweni izolo umvubu athi mina umvubu lo nilalelayo ngimbonile izolo umvubu amen Mshumayeli umvubu ngimbonile izolo amen Mshumayeli asibonge ngothi umkhosi uJehova mevuma nakwelizayo kokwenzeka maye inkosi ivuma sibone ukuthi kuyoqhubeka kanjani amen usebongile uMshumayeli inkosi yomusa inibusisa amen